Anya laki din! Lakay, agring kang. Lakang, Anya pala yung tiulas. Mangliliang kan. bumangon kan tamapantan makipalani. Tataya dia kasal da Evelyn kin Oscar. Katuan, itatirugi na. Ala, bumangon kan. Alas 4 pa lang. Mapanakan. Nakasapsapa mitin. Ngamdagiti ang kasal. Apa nindang kaya? Umatindarak laang takalugaran tayo di agkasar. Nukas takas kasalan. Nakalalis to ka nga mapan. Nana Merced, umay ka na, aldawan. Umay na kong dagasan. Kano jak pa'y nakaligaws? Nasken amasapat tapno adda pagtugawan ta. Apay, makisala ka aya. Pagtugawan ta ijay kusina. Umay kan, uray saan kan anagdigos. Apay, angutan da kaya. Mala, mabitla nga raw, tagdiram usa. Ay na, nagsapat ang amin amapan, isuan na sipnget pa'y, awan pa'y pagluganan at tricycle. Jay kumatricycle nila kay ko. Ngam nakaturog pa'y mangamin nila kay ko, nana. Masadot abumangon. Ay na, datan sa mga menti kasapaan. Oo, di may mayat. Na, nagdakkel mo tunday tahambag mau. Ado ti karga na asup-supot da ito eh. Ha? An-anwaam? Kat, pangisuputak ay itiyawid ko. Anya? Agyawid ka? Nakalistan dito dagiti iyawid ko. Iso anasken amasapat nana. Evelyn, adda kami. Wan nga rod manang. Nagsapa kami nga imay. Nagdigusak pa'y laang. Oh, parpartsyenda ka din jay baka. Ay, wan amanang. Madama ijay likod. Sige, tama panak ijay. Agdigos kan, kat ag-make up ka na laeng ah. Oh, hindi tal alamidin dito pagpal dyan. Umay kubuyaan ati pa nagpartida. Si kapay asali dito eh. Ay nanakay, isinamon ayay talo ako kudi baboy ta isuputan. Tila ibagbagam nga. Wan, saan da amadlaw daytan? May salayangan ako kung tinabati. Wanan, aramidam kidin, tapno addan iyawid da. Ay asis, ang kalang nga mabain. Aramidam no ijay kasalas amaturog inton rabi. Ado tilamok ijay, sapay nagdadakkel da. Apay, anya ter aramidem dita kasabaan, takanayon kamot amapan dita si Kanora. Ay, ikuha na, mapanak la umis isbo. Adda ay apagisbuan dita. Kat, anya ngay, ibirok-birok tanagado ti bisita. Kababain ti umunag di tabalay da Evelyn. Kastagayam. Nagado a bisita niya. Wan nga raw. Mangantayo ka nun tun madamdama. Ay, nasaya at magtanay, mabisina ka. Ay na, nagmayat ti makipalanit anya, nana. Ay, itaaklaan ngay matindar iti kasar dito'y lugar tayaw. Takabagyak nga may ni Evelyn. Kabagyam aya. Katuan. Nanay, may samagayam nila kay mo kadagiti para luto ijay likaw. Ay, una na. Sabagay, damag ko kat basta adda kasaran ditaw. Kanayon ang maimbitaran nila kay mo nga aglutaw.
Nalpas mo't laang ti seremonya iti kasar dita simbaan, ante. Ay, wan nga raw. Adulat ta talaga ti tao, uray dita simbaan. Kasano, kat adomot ngamin ti kabagyan nila kay ko nga imay. Uray dito unag ti balayaw, kat ado ti tao. Ne, apay nga nakasaka-saka kayo mutin, ante. Kat naglami is ti semento. Ay, yung batik di tarwar di jinilas ka. Taplosan amarugitan dito'y unag ti balayaw. Ay, sapay kat tiles. Oo, na yan, ante, si ka talaga. Oh, sigay. Ibatikan di tao. Tamapanak man tubulong di ta kusina. Amang isagana iti panganan dagiti bisita. Adda ka man nandito'y kusina, Nora. Kat, sa dino kumangay ti sabali ang papanak nana. Mala, tulungan nak nga raw amang isagana da ito lamisaan a panganan dagiti bisita. Ayun day talagayam. Dagito'y napipintas a pinggan kan malukong ti usaranda. Wow! Nagpintasan dagitoy apanganan? Pangbaknang Ay, nangina dagita. Isungaan na dama, tapno saan ka makabuaw. Nabilang nga ta amin dagitoy nana. Lakit di Anya man yung tinapan mo inlimyang dita kasabaan. Adayang mo. Itay pa'y amad-madlaw ko nga kalasubli ka dita kasabaan kahit At danapan ko indulin a plato kan tinidur. anya. Di ka lamabain sa kanula. Kurso na gayam di kutsara akas labalitok. Jaymut baso akas lasaan amabuong pangbak ng style na sika. Mangibabain ka na talaga. Agaw ka. Apay pag-awidin na kat umayak nga rod makipalanit. Awan da ito'y. San laang met ang makipalanit ti umay mo alamiden. Umay kamit agali at kayat mo nga alain. Es. Ayan na ngay ngatan. Jakmat mabiru ka na. Anya ti berbero kanyo, ante. Itay kayo pa'y apusipos. Ay, jay tinilas ko nga raw. Awan matang. Kunakto, umat ngamin kala kayo nga iunag yulatan. Awanan amangan no inalatan. Sapay ka barbaro day jay at tinilas ka. Dagijay man ni ante. Aday di sirok titugaw. Aywan. Yung baglakit din tanda dita. Angam, awan mo't jay makanigid, ante. Nagadua talaga ti tao bakay. Jak mabilang ti kaaduda. Kasta talaga nito yung lugar mi lakay. Katni, sa nga gasot laang mati inimbitaran ta. Ang sangaribon sa amot tin timay. Kurang sapay kit din timakan. Ay kit kasapulan nga partimanen ano kasta. Wanin tapno awan timakuna dagiti kakabagyak. Anya timakunam. Kayat mo na mapantalukatan dagiti regalo anay tidkarata. Nukunam asa nga ribo dagiti imay abisita. Kayat namat nga ron asawan. Asa nga ribo mo't dagiti regalo ta. Deto'y kasabaan ti bagbagan ni Nora a pag-isisbuan na. Ay padasak man maut. Lingad nga agpaiso dito'y. Bunga ka diti sabaday jay nakasupaw. Ay ikita man. Na. Saan man? Kasla
Kasla kukod. Wan, kukod ti babaw. Talo a kukod ti babaw. Na, iyawid nga taninura dagitaw. Lakay, tulungan nakmatin ang mga wit ka dagito iyang wit da. Anya ngamin ay dagita ta nagadumit. Para kada tayo dagito. Napunumit dito hambag mo adadakkel. Talaga akas to'y ti makipalanit. Nalanlanit pa dito subsob mo. Di mo pa'y pinunasan mit. Madlaw da pa'y aya, kit amin tayo mo't nalanitan ti subsub na. Isu a pinaayaban kayo, anti. Taado dagiti mapukpukaw agamit. Mapukpukaw. Anya dagita mapukpukaw. Kas kumadagiti nangina a plato, anti. Dagiti nanganan ti bisita. Mapukpukaw ti 20. Ay sus, nagadawn. Tinidor, 15 mat ti mapukpukaw. Ay sus, di mo kunaan apati kutsara kat adda mapukpukaw. 15 mat laang a kutsara ti mapukpukaw, anti. Ay unay mo't daytan. Kat ti dakas na. Pati tugaw nga upat kat mapukpukaw. Na, asino nga itinangbag kat iti dayta upat atugaw. Ay, nagrigat at talaga ti agpakasar, anti. Ay na, siyak tupay kat aging gaita. Diyak pa'y nabirukan jay makinkan nigid at chinilas kaw. Ha? Awan pa'y? Isumot lagayem apangis day ta chinelas yo, anti. Ay na, nang pido taklatan na ijay balay iti partner na. Uray pangis. No asino nga ta tinangalala. Kadis-disum pala yung dito dakkel nga hambag no lumuwal ka manen. At dapay jak na ala. Iso nga agsubliak ijay kasaran. Anya? Yung ijayak likod amapan. Ijay kasabaan. Anya tinalipata mi jay? Basta, no ibagakin ka, amok adinak tumot lang ang tulungan, tanaga do asaong. Upat atugaw ko naman. May sakin nilakay ko, may sa kanya. Dahito dwa, para kadagiti anak ni. Mayatin. Kompletong titugaw iti kusina. Ay, bagkata ka. Ay na, medyo nadagsan mat ah. Ang kabailak abagkatin. Para dahito lang. Kasla to gomit, iya kasalan dagiti nakabil mo di talamisaan, bakit? Mabigbig mo? Nagtugawan dagiti ninong kaninang daytaya. Iso nga agulimag kan. Ay sus ka, awan na di kal alamiden. Adan tugaw tayo. Sige, iyawat mo man kit di kanyak day tadakkel nga hambag ko. Irwar kon dagiti karga na. Ay sus, plato met. Adda partner na day ta aman lukong. Aha.
Adapay Ha? Tinidol kang kutsala. Kaslaak na pan nag-shopping niya. Ay, bakit? Mabainak itidaytang alamidem. Pagbainam ko ma. Saan kan amapan makikaskasal? Takas tamit ti alamid mo. Ay, agtal na ka man. Eh? Addamanen kasaran di abagatan inton umay alawas. Na. Mapanak manen. Ay, ulay sa anda ka ngan inimbitalan. Uray sa andak nga inimbitaran. Mapanak lata. Niray tuyen. Makin kanigidmit asinilas manin. Ayan na ngay, di makin kanawan. Pati sinilas, inalam. Ay, jak samot na ala di makin kanawan na. Kat ano may mga dito sinilas, noon med di partner na. Pampanunutag nga rod. Panunutin pa ilaeng. Ang kakidin isubli jakin ko ka. Isubli ngay bagbagamot dita. Ammom no sino ti makin ko ka. Amo, ngamjak kayat ngay baga. Ang kay subli. Ay, di naksurwan. Yes, lagi taping-pinggan. Malmalo ko ang kaskadakot tsala ngay nalam. Ang kay subli amin. Agtal na ka man dita. Oh. Apay nga isubli ngay. Napan ka lang aludin nakipalanit. Nangyayawil ka pala iti kumkumpul me. Ay na, saan ka man akas talakay? Bareng umimas man mo ti panangan ko. Tanapintas, kanangin na plato ti panganak. Nagadukit nga di mo alamidinin. Ulay man pa'y mangan kalaeng dita plastik apinggan. Naimas mo tila tatipan nangan mo. Maibos mo ti may sa anapun no abandihado nga inapoy. Anya kalakit din aya. Nay, Nora, mayat mo, ti pa nagre-relax mo, di ta paraangan niya. Ay, wala na. Nagpariir dito'y sirok ti kay Mito. Nagmayat man, day tatugaw a pagtugtugawam. Ah? Wala na. At dapay tugaw ang nakaparabaw kadag iti sakam. Kut, umay kamot anana. At dapay dito iti doa tugaw. Pagtugawam di may sa. Pagparabawam kadagiti sakam to may sa. Ayun gayam, apay, papananyaw. Ay, imbaon nakman ti kaanak ni Evelyn. Amapan ko kanubiro kan di mapukpukaw at tugaw da. Ah? Adda mapukpukaw at tugaw? Opa, Nora. Green. Kat jay kunana. Kagat-gatang dangamin dagijay atugaw. Kat nakitak agrin day tapag tugtugawam. Ah? Aywan, green gayam. Adda kanukat tinakasurat nga initial da nga agasawa jay sirok titugaw. Ah? Adda? Nan, kitaak man, kitaak dita sirok titugaw. Ay na, tugaw mi daytoy nana. Wan, amok atugaw yaw. Ngam kayat ko lang nga siguradwan. Sige, kita ang manlangan. Kitaak dito'y may sa atugaw. Oh, Nora, makitam day tayo. I, ken, B. Kayat na asawan. Evelyn ken Ben. Ni, aywan. No talaga ako kam. O di Nora ko mati nakasurat. Saan ka day? Ay, wan nga rod nana. Ay kat nalawag aday to iti mapukpukaw at tugaw da Evelyn. Amin dagitoy upat. Katuan, agpapadadamat iti kolor. Mangibati kayo mat ay ituray may isa. Ay na, at dapay ka kanumapukpukaw a plato da, kas kada malukaw, kutsara kan tinidaw. Mabalain, amapan ko kitaan dita kusina yaw. Amangan laeng nunayawid da dita. Ah? Ay, saanan? Inakalaan nun, nana. Konak
Nayaw awanda dita kusinayaw. Ay, anya lakit din agam gamit dagita aya. Wanan, inakalaan nana. Ay, Nuraya. Jay samot makin kanigid at chinilas kaw day taadda dito'y ruangan yaw. Ah? Hay, nayaw awan matlaang anana. Ay kat ala ko na, manon nga aldaw abirbiro kag. Pampanunutag, kasano anayaw awan dito'y balayaw. Oh, bakit? Ay lang nga kiti, inyaw awin mo agam gamit. Awan damit din dito'y balay. May inala ni Nana Merced. Oh, makitam dito ang alamid mo. Kababain. Anya lang ang ti maibagada. Nakipalanit ka lang aludin. Nangala ka pa ito ka magamit da. Ay sus. Saan na kun nga ung tantayin sublikon? No sanda pa nga umay alain. Di mo isubli da gijay. Anya lakit din aya bakit. Dakis nga min, ti agala iti saan mo ako kwa. Ita kumatilaglagi pem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakapalas ka man ang nasapa. Papanam. Mapanak ijay ile, adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalaklakay jile. Wala kay, gumatangak to iti silit ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mailaang adago, lakay. Anya nga timapan mo gatangan aya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nala. Hanggang aruda. Pangasim ha. Saan kang agbayagi dyan? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingkim ah. Ura la lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke, ken gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laeng ti makabael agumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay dasaryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laeng ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ama pandaag trabaho ng ekubag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak nana. No saan nga ekubag? Tote bag alalakaun. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na yan. Gimatang ka itibag mo. Wala kay. Isuti ko na kanapatig amapan ko gatangan ijay ile. Anya. Gimatangak, tapno siyak man tinaidumduma tibag na ijay trabaho. Ha? Siyak lang ti makabael agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagatang ayan ni Sarya.
Nang runa day di abak lang awan makukwarta na, ha? Anya ka rin dahi nga ibagbagam si kabebang. Puno matibagbagak saan aya? Ya ka muking ka. Malagay di. Iyag mo na ita ginatang mo asidain tama pa ng kulutuan. Anya laki din na ya. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Anya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, katsyakla ang ti makabail ang makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adala tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, syakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanagagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpangibas pasikat na? Wan nga ron. Amo man day abebang. No apay ang masapul na pa nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumurok dito'y trabaho. Ah! Di ako nandayin na bebang. Kung ang lamat no ka ipapanakal na bag na nga aho. Imitation tumalang. Di lagbay na mangipaspasikat iti bag na kat saan mat nga original. Isukat ti kunak. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat. Isu na laang, tasaan ko nga usaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tau sa rekto man met bag ko. Saan nga imitation bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag ko mat ah. Saan nga imitation day niya? Original ko naman. Don't me. Anya lakit din aya. Saring may anak kaskas daw. Tikas yung ugali ni Bibang. Tedi pa ilaang kakas dyan. Ito ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti ka ano man. Awan tinasayata. Magunob ti tao. Managuyaw iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyo yan. Panawin ti makamuking kwa na. Oh. No apay mo't aya nga may nakasday ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod nana. Kastagayam ti imbaga na kada kayo. Ay, oo na yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kato nakadkadlaw nga imitation. Katuan mat nana. Imitation na talaga. Madlaw latamot ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamlano isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat nga min ti panagkita na iti bagina nana. Isulakano ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, yan lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan ko ana. Wan man nana. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan. Inak man gumatang iti bugoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatang, nakabag ka. Anya laki din na ya. Siyempre uray mapanak la gumatang, usaraklat ta daytoy Louis Vuitton abag ko. Iti kasta, amin ang masabat ko, makita da nga adda kastoy abag ko. Anya, hay,
Natadaan sa akin din ti panunot mo, bebang. Diyan mo, no dapat namnaman na rita may simba. Wano kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At si kalaang tikas na ti ugali na dito lugar tayo. Si kalaang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga ro daytoy Louis Vuitton abag ko. Una yun, aya. Pumanaw ka man dito isang wanak. Itamot lang. Ang mga nuan niya pa iti maraming kukin ka. Salpag kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na tabag mo a Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang ah. Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, bebang. Ikumparam di tabag mo, ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Kwa, walo gasot, nana. Anya, walo gasot? Ay, salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Oh, anya, nakita mo ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means saan nga original, maawatam. Ay, unay ka na ya. Agpasikat ka, ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Kwa. Sana nana. Sana ko nagumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman dahi tan akarurod mo. Dayjay man bakit do na kunamlan o asino. Tapay manin aya. Impakita na ki din jay Louis Vuitton abag na. 80,000 kano ti pinanggatang na iti day di abag. Idin to tada ito'y bag ko kano. 8 kasutlaang. Kaya, agsakitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Una yan, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit do na iti original a Louis Vuitton na. 80,000 ti balor ti bag na. Ngam siya nga 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginata mo deta bag. Ngam kita man Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, ita mampay nga usaram da ita bag mo na pintas bakay. Saan nga iko bag? Ti usaram ita. Winutot bag. Wanla kay, usarak man mo dahil kakaiso na nga original abag ko. Anya lakit din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi da ito eh. Nangina, iswasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuun na. Mas dawan ni Bibang nung makita na tayo tamakay. Ala. Ikat, mas daaw latade. Syakpay kat ti mas daaw Tamano pa ilang alawas ti napalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ngumang rugi mo ito na madadaan. Ha? Kasta yan. Wanla kay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang itibog ko ng itirsina. Ang siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita. Sariya. Ayun, abebang. Nagpintas talaga. Ngam da ito'y kinapintas na. Saan nga iso ti kinapintas na jibag nga ipaspasikat mo? Saan aya? Inusar ko man. Tapno saan mo nga ibaga, akan nayon nga eko bag ti bag ko may trabaho. Anya?
Nakunam kano kini bakit dona, awalo gasot laang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, na yan. Imitation day jay bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day ti bag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kangina a bag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti panagsasaom. Ibagampayan asi ka lang ti ada kabaalan na makagahatang. Anya laki ding. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipud ginatang mo. Ngambang rugin nga agukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sikalaan ti addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amon ka di naman ti balor daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K ti pananggatan ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak lang ko mairuwar da ito abag ko kat. Ay na, si kantumad nga men. Aday tala, agpaspasikat ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mikin ni Saria. Iso ano ko nam, asika lang di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton abag, ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, asaan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklaway, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, wan alakay. Napunuan mo ten, ah? Ay, una yung gamin, ti kasta nga ugali na ni Bibang. Kasla sa nga agpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akasla? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi matan kinibakla dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man magtultuloy lata tikas jay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya maawatan lo nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yan nga mindadya bebang. Ay, dyan lagpas-pasikat ti amo ng aramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing nga agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangaro ti parikot kan kuana. No, dan makita na, katawaan na. Ngam numat agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation mat lang arod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata ah. Si Kama. Di lang kami nagbain, Agpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de, Kahit, apa yang kasta tila nga managawin. Kas kala naggapu ya bangkag. Kuang amin lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak ngamin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak. Gapo kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko.
Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngem, napabaina anak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay ba inti nariknaklakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngem tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahita ti maganap mo iti nagalas nga ugalim, salbag ka. Adaya nga min ti magunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasayat nga itden di kasta nga ramid mo, bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa yasaan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita, ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tote bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Ti ko nam kitdi, ah? Napabainan ka lang po itibag ko nga original. Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod, kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruwam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar, ta iti kaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo itinalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ah, ha? Nasayat ka dinugasta, ah? Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sana kasta, kaslasan tayo nga kakaruban o kasta. Aniya? Lakay kan babakit tayon, marami diyo pa lang amang loko ti padayo ataw. Anyak, maag, Ha? bakbakitan kan, maramid mo pa lang ti mangyakar iti mohon. Nagawan mo ti nabain mo, sakit ibagam asana sikat ya kinaramid. Kalt, saan mo ta talaga? Hasino kumangay? Halangan mo na sa bali ataw, kitsika mo ti kaboundirek iti daga. Aniya? Ay, no tinaduma tao, kit kabaalam nga ihakar na lipuspos na, siyak saan? Uray lumakaya kaon, sana ka malukaw, kunak tubay, anya laki day. Ay, nagtangsit. Ay, sana ka natangsay? Lablaban ko lang si karbangak, doray man nagkinasutan usaw, dahi ta ka ba yung paglaingap kay, manghihakar itimuhon, aramid mo na ita, hindi pala, ano ti kapapa, may papan itinaga, salbag ka kiday. Itay ka pa'y ngururayan ko, mare. Apay nga itakalaang. Kasta ya, mare? 5 misan yung luto ka supas. Di ka malasumang putan. Ay, itayak pa rin mo rin balay, mare. Ngam nabayag anak lang ijay daya. Nagbuyak man iti nagaapa. Ha? Nagaapa? Wan, mare. Ni tata gumot day jay kap apa ni antim mo na. Ha? Apay nanti muna ayang. Ti
tinangag ko ariri ni Tata Ingo. Inyakar ka no ni Auntie Mona di mohon a boundary da iti daga. Anya? Ay, una yun nanti muna. Dahil ngamin di saan nasayahat nga ugali na kat. Iso ti paglaingan na dahil bakit. Iso nga uray antik. Hay, diyak kanunungan di kasi nga aramid na. Ay, wan ah. Adun, ti kinapapa na dahil. Gapulang iti kinalaing na, mangyakar iti muhon. Iso matino ko na ni Marilo ring itay, manong. Nalabsan na kano idang agap apa. Ay, talaga dahil bakit? Idi pa lang akas dito ugali na. Kitwan mat. Nakababay laki di ni Tata Ingo. Makamuda mo't din Bayam, tasakto man ti mapan agpasensya ni Tata Ingo no masangok. Ay wala manong. Tani, nakababay na talaga dahil nga aramid na. Sapay ure kam mali na, kit ikalintugan na. Ay, huwag nga rod. Iso ti katatao na dahil bakit? Iso asaan da nga kinawatan day di tatang, gaputi kasjay nga ugali na. Tata, imayak, tanadamag ko ngamin ti panagapayaw kanyan ti muna, hindi na minsan ngal daw. Ha? Ay, wag. Nagapa kamay. Pinagsasawa ka. Ha? Nasing petak, kurak. Ngam no kasi mo na, ti aramidin na. Ay, malipatak ti agbalin na nasing pag. Mawatan kayo mo tata, iso nga imayak, taas siya ko nakaanakan na, ti agkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na, tata. Ha? Idi pa'y ngamin na kasi ito ugali ng timuna, tata. Iso asan da nga kinawatan day di tatang may. Ay, wag. Malagip ka. Akanayon day ding agsinumbat. Nuapay mo nga minakas dito gali ni Antima. Naglay nga agyakar itimuhon. Uwan nga rod tata. Sapay ure inaramid na kit ilibak na. Day tangarod ka iti kagurgurak. Iso pinagsasawa man latan. Pasensya no naglablabasa. Tatalagaan na kaungutak kinkwa na. Ay, gusto mo't kidi tata. Baring no iso ti pagnakman na. Nagbara ti panawan. Ngam adda kayo dito sirok ti kayo anak katugaw, Tata. Ay, wag. Adusak tagtugtugaw ditaw. Ta agsipsiputak man. Agsipsipo. Wag. Agsipsiputak. Kadag iti tatawa naglaing ang mangyakar itimuhon. Ayun ang Tata. Tapno saan da makapaglibak no mapanaknakan nyo nga isoda talaga. Uwan nga raw. Paglaingan dati aglibak. Nagalas akitaan ti bakit na naglaing aglibak. Ayun imbes nga isoda ko matipagwadan, ta isoda kit nga ron tinatataangan ngam saan mat. Iso nga uri na singpe na tao. Nukas kadakwada ti karuba. Ay awan malipatan ti agsingsingpay. Kanya laki day. Nalabsak mo ti tatay kung agtugtugaw di sirok ti kayo, Mare. Ha? Kasta iya? Ay, ang mga nogsipsipot Iso nga ron tinakuna na kanyak. Siputan na kano dagi naglaing amang yakar iti mohon. Ay, gusto tapno masiputan na ni Auntie Mona. Kahit pagsasawan naman yan. Ay, mangibabain ni Auntie. No apay mo't ngamin ay, Mare. Saan nga ta makontento iti adda-adagana? Ay, gamrod nga rod, Mare. Iso ka na yun na nga agapan di tatang mi. Gapo iti kasta nga ramid na. Iso ti paglaingan na dayjay. Mangyakar iti mohon. Ay, pakawan nasingpot kit di ani Tata Ingo ta pinagsasawan na laang. Ay, no sa bali lang nga tao. Ang mga no tinaso dati salbag abakit. Tore lag kuripaspas. Ay, ang nyalaki di. Nalabsak kami nito nga da nakapaskil di sangot ti pisto. Ipaspasublat damay. Kasta ka di mano? Papanan ngay nga tan di sigod amang imanmanis iti day abar. Saan na napatag no papanan na. Tinapatag, ingkaki di kita ay tap no awan pa ti mang sublat kit sublata mo nading ko. Un man nga ron manong. Alakit day, nagpelas kan kan. Daraseng, amo mitakit ado dagiti aking kayat. Ngagnegosyo iti bar.
Nakaragragsa ka man kumare. Oh, apay kumare. I-share mo mo't adi. Tapno naragsak ta adwa. Ay, kumamare. Nahala nga min gibar ijay sentro. Jay sigod ngay abar ni Manang Vilma. Oh, kasta ya? Ay, nawin mare. Naimbag ko na tanalabsan ni Manong ko, di na minsan nga aldaw. Nga da nakapaskil ijay sango. Iso nga imbaga nadagos kanya. Swertim ata sa anda ka nga inunaan. Kat, manungay tinang pasublat na kan ka. Ay na, dakkel mo't amare. 250,000 amin. Karaman ti gamit. Pau, nagdakkel mo tin, mare. Ayos lang, mare. Tanalawa mo. Umanay ti 20 alamisaan si ka. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, adan to pagbisi amon. Ay, win amare. Si ka nga ro tinamnamag akadwak ko maije, mare. Ha? Ay, sus, si kakit ni mo't mare. Ang mga nusaan ako na mabalin. Ibagada bakit akon. Si kaki dimot, mare. 35 mo nga agpaiso. Saan mo't amadlaw iti lang, tabatit ka. Anya? Iso nga may kanto, mare, Di ka madanagan, tas swibduan kanto, iti kap-kap na ka. Ay, nasaya at man tanagranata loreng. Ha? Apay nana? Adala ko madamagag. Anya day tanana? Agayom kayo mo't kinibadeng. Iso nga maok nga mong ti mapaspasamak iti biyag na. Ha? Apay, pudno ka day nga adan bar na di sintraw. Ay, wan na, pudno day ta. Iso tinang sublat iti bar ni Manang Vilma. Aniya? Ay, ti awanan ba in abadeng? Apay nana? Mangibabain iti pulay. Ha! Nagadaw ti mabalin na arugyan na negosyo. Dahil pa'y ladakas ang negosyo mo. Ha! Sa bagay, sino pa'y kumatimalaan na no saan aday di amana nagalas ti ugali na. Anya? Dakas, tikas di ang negosyo. Ora ibagam kan kwa na. Apay nga kastamot hindi bagbagayo kontra iti kabsat ko, anti muna. Apay, kaya nakaya di kalman. Ta saan mo nga mo adakas tikas day ang negosyo. Anya? Nagaduma ti mabalin na arugyan ang negosyo. Kamapay akas day pa'y lang nga bar. Kasla saan nga agpampanono ti kabsat mo. Di pa'y lapangan no sari-sari store no isaw. Antay? Iba gamit ti kabsat mo. Dakas tikas day ang negosyo. Ay oo na yan. Talaga saan nga agpampanunot ti di bakla. Adan sa di dapan na ti panunot na. Bakla nga awang panunot na. Anya? Adak lang ita sidag ita agsarsarita kayaw, kanyan timuna. Kastaya, tata. Way, iso nang gagkwamay na nagsarita niya. Ay, jakman amo iti dayay nga antime, tata. No ape anak kunana adakis kano tag negosyo iti bar. Oh, pat yung na diyang antay. Isuki di artisan nga panpanunot. Kun isaw ti awanan bain. Iso ti dakas. Tata, Dinamag mo kuma. Anya tinadakdakas. Ag negosyo iti bar. When umangyakar iti muhaw. Kunam kuma. ay, wen ko matata. Sana mga minanalay nga sumungbat. Iso nga intatal naklatan tata. Ay, no saklag. Pinagsasawak na niya. Marwa masumanaw. Man nakibiyang launay. Wen nga rod, tata. Numaminsan to pa nga ibaga na tigas niya. Sumungbat ka mait, oray maminsan lang. Marwam ko naktubay. Apay ngayon nakas na tibagbagana itilikliko na. Kahit saan ko matabibiyangan na yabak kahit. Amom mo tinanti muna, hading ko. Ugali na, timan nakibiyang, sipod pa'y. Daki sa negosyo, alawlawatin naman. Uray bar ti negosyo, sa anak mo nga aglaklako iti babae. Una yun aya. May amlatan na din ko. Ay, masabat ko lang, takas ti bagana kanya, ay pasinsya ko naktumait. Uray awan ti anti-anti, no kasi mo't lang. Ading ko. Nagalasa talaga ti ugali na dayaba kahit. Nagmayat na, wanti ante-ante ko naktumait, no siyak ti makaungait. Saan ko abibiyangan, ngam kasi kayo din ti bagbagana? Bayamon ko naktumait ading ko. Anya laki din. Kasla saan ka na, irwam iti kasi nga ugali na.
babaeng ti imbaga na kanyak edi na minsan nagsabat kami di kalsada, Mare. Anya? Ay, tawanan ba ina bakit? Mupay tayo yung antim. Adagayam ti bagbagan ay tiliklikon na. Kumapay pa lang nga sa bali at tao ti mapan na pangibagbagaan. Saan na may diretso kanya? Ay, mabuto nga siguro kan ka, Mare. Makapangariyat mo dayjay. Agra na kami lang takitain na. Ay, bay amon, Mare. Ipagpagapumlatan ang antim. Uri awan ti ante-ante no kasi matlaeng. Kaano pa yan? Nagbali na dakas ti pa nagnegosyo ti bar. Anya laki din. Isupay, Iso natin siya. Tagpakalaing mo tabakbakitan. Salbag mo dayjay. Nagasaman. Saan lagaya masikat ang ibagaan ni Auntie Munay di kasi mano? Ha? Imbaga na matlaan ka ni Loring. Imbaga na kanwa dakas tag negosyo iti bar. Unay mo tin Auntie Munay nga minaya. Anya launa ya, ti pakasikuran na ka. May salang ti kaya tasawon na itamanong. Apal na laki di Dino kaya na, agnegosyo matitibar, tasaan ko pulos pakibyangan kung nagtumit. Ala, bay amlatan ka di ading ko. No siga mga rugrugi iti negosyo, rumbag ang nakasagana ka iti amin ang negative nga ibaga ti tattao king ka. Numero 1 ti kabagyan. Pudno na ita. Ha? Amam na iti kabagyan ading, nung maamuan da ng rugi ka iti negosyo, agsakit tinakam da. Nang runa no di da kaya ti partapan. Salbag kidi ti kakasta kabagyan. Imbis nga isuda ko matimang suporta, ngam saan mat, ta isuda pa ti mangibaga at dakas da dyan negosyo. Dakas ano, glaklakwak iti babae, kunakmanan. Nalahusto na din ko. Tad adda, pumodot ti ulom. Mala din ko. Hingga isaganan dagiti basyaw. Takadwaan ka amapan agsakada iti ipan mo ijebar mo, inton malang. Nay! Ay! San ka nga aglisi ti dalan? Nakitam lang nga siya ti masabat mo, aglisi ka kidden. Ha? Ano yung madamdamag kong ibagbagayo iti likod akan ti muna? Aman nakibiyang iti bambanag asaan arumbang nga pakibiyangan? Aniya? Sige man, i-explain nyo man kanya kita. No apay anak ko na yo, adakis ang negosyo ti bar. Alaman, ante? Aniya? Eh, kuha ha? Kuha nga! Saan kayo makasungbat? Anya tinadaknakas? Agnegosyo iti bar? Wino agnegosyo, babay niti panangyak akar iti mohon. Alaman, sungbatan nyo man ti saludsod ko, ante? Aniya? Dakas ang negosyo ti bar kung kunayo. Nga mamangan no nalipatan nyo, anadakdakas na agiyakar iti mohon. Ay, uri lipatan nakakanakan nyo, ante. No kasamot laang. Naimbag pa di dadu matat tao. Tada ti word of encouragement da. Nga ituloy ko lat tada di ang negosyo. Ha? Ngamda kayo mismo nga antik. Kastagaan ti bagbangayo. No kunayo dakas da di ang negosyo. Excuse me with feelings and emotion. Nadakdakas kayo. Aniya? Anya kang anya. Ay, awan ti ante-ante ko naktumat. Pinagsasawak man langan ti awanan bay na bakit? Anya? No ko na dakas ti agnegosyo iti bar. Mas nadakdakas ti kinatao na manong. Ading ko. Nadakdakas ti aramid na Naglay nga mangyakar iti muhon. Ala, Hoston. Tanay ibaga gaya mo dahi taking kwa na ading. Imbaga ka talaga Siyak din ti bagbagan na iti sana nasaya iti likoda. Takis nga ibagbaga naman. Nadakdakas na timuna kung naktuman. Ala, nadakdakas ading ko. Huston kung naktuman. Hingga mga na ading ko. Tadamakan iti kusina. Maliplipatan pa hindi panangan mo. Gapo iti ngaw mo. May amon na timuna. Waste of time dahil dyan ang antita. Awan may tulong na king ka. Bayam ang mamiris nanto dagiti imbagam kin kwa na. Anya laki din. Hello po, kagayem ken kagabsat nembag nga aldaw tayo amin nga padak nagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siya ni Jasmine Mina Rivera nga subscribers kan avid listeners ditoy anya lakit din. Sakbay ti amin kahit kuwang kablaawan dagiti favorite artist ko ditoy siyempre YouTube channel ni Sir Dan Marts, Sir Dan T. Martinez, Ma'am Mary Jane Castro, ken ni Ma'am Donabel.
Kastamet ti pamilyak di jay Dupax del Norte, nilakay ko nga ni Dexter Rivera, kan dagiti duwang anak ko nga ni Jet ken ni Jade. Kastamet syempre dagiti padak nga naayat ngagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Syempre sila Madam Vela Veli Sabado, Ma'am Roselia, Ma'am Ninita Galzode, Ma'am Lilibet Contillo, Ma'am Immaculada Santos, Ma'am Marites Razote, Ma'am Beth Apigo, Ma'am Glory D, Ma'am Rem Samando, Ma'am Feya, Ma'am Mandarin Nay, Ma'am Lola Onyang, Ma'am Larry Sagayo Buyakaw, Ma'am Jubilin Kimayong, Ma'am Geraldine Laroco, Sir Oliver Gutierrez, Ma'am Lynn Cabanse, Ma'am Mariana Garcia, Sir Francisco Lopez, Sir Lakay Agbiag, or Francisco Lopez Lakay Agbiag, may sagayang managan data. Ken ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Mary Jane Fabiano, Ma'am Sani Pobre, Ma'am Ramoso Divilla, Ma'am Edna Saranillas Patake, Ma'am Aida Garcia, Sir Ricky Castillo, Sir Aljor Dalipe, Ma'am Joby Litawan, Ma'am Mary Caridad Bravo, Ma'am Atina Zam, Ma'am Nati Agustin, Ma'am Adela Cabrales, Sir Florentino Batilo, Sir Abuyan, Ma'am Ina Garcia, Ma'am Rowen Ayo, Ma'am Jocelyn Daguro, Ma'am Adeline Soriano, ken ni kastamet nga pa-shoutout mo da Ma'am Mary Rose Ramos, Ma'am Jinky Michael, Ma'am Leticia Ancheta, kastamot da Ma'am Tess Perez Castronuevo, ken kastamot da Sir Pipito Ugay, Sir Wilfredo Odimong, Sir Batang Oldest Official, Sir Gabay Josephine, or Ma'am Gabay Josephine, kastamet da Ma'am Roselyn Hill, Madam Jalyn Vicente, kan kastamet pa shoutout pa suda Sir William kan ni Sir Tajiri Moliso. Pasensya no jak ko na maibalikas dagiti nagnagan nyo kakabsat. Kan di tayo liplipatan nga i-like, comment, and subscribe to the YouTube channel of Sir Dan Marts. Pagyamanan and God bless us all. Thank you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dan Marts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, umadanin ti graduation na giti ubing manang. Aywan gayam, agraduar mo ti anak mo anya. Aywan, kasi namot agradwar mo tan iti grade 6 di anak ko. Nasayat, ano kasta? Di anak ngay ni si Mang, agraduar mo't laang. Aywan classmate di anak ko di anak na. Kasta ya manang. Wan gayam, into no Sabadaw, umayak tuman iji salon mo. Dalo samman da iti kuko. Ay katuna manang, umay kanto. Tanay, nakababain mo't agmarcha iji stage asaan anak ka maanikyur. Ay nakababain laki de. Anya laki din manang. San abali Ta once in a blue moon mo, it nagpadalus ka. No, dala okasyon, napapanam. Unmat kit di Ala, orahin ka indun Sabado manang. Kabarbaro mo day takawus sa ginatang mo bakit?
Daytoy akawas ti usarak no graduation ti anak ta. Ha? Kit, apay siya, saan ka aging matang ti para kanya? Saanan lakay? Anya lakit din. Adumat kay pulong nga indulin ko di cabinet. Isulatan ti usaraman eh. Wah! Anya? Kit ti anak tangay. Ada ka di ginatang mo aparaking ko na. Ha? Ay kwa? Awan pa'y lakay. Igatangak-latan into no Sabado. Nulunis pa'y lang mati graduation da. Ala, sigurado mamay gatangam ni Winnie ah. Igatangam iti formal nga usaran na. Wan ka di lakay. Nalakit din. Nakasukat ka man ay, papanam. Ay, anda na patag-apagnak. Ado ti marami dito balay bakay. Ti laki din, papanam. Anya atila nga ibagbagang mood. Napatagday ko nakmood. Papanam nga min ay ah. Ay, basta. Napatag. Naimbagak ang napatag. Anya? Mala, makaamukan tong nagluto iti pangaldawan nyo iti anak taa. Ang mga numamalamanak iti papanak. Ay, nagbara nga pumanag na kasi mang papanamay ha. Mapanak man iti salon ni Mari ising tata. Ha? Mapanak agpariband. Ha? Agpariban ka ko na. Ay, sana all nga ron. Ano kasta? Aywan umadanin ti graduation ti anak ko. Iso anas kan presentable ka umuli iti stage mo't anya lakit din wah. Anya? Ay, kadwan aday. Ay, iwan kayam. Apay nga iyayan ni ising di papanam. San nga iyayan ni Rose? Jaket ijay tata. Nakangingin na ti bayad ti panagriban na. Ngamsan mo't pintas. Anya? One mag. Naimbag pa dyan ni Rose at nalaklaka. Malain na kong tata. Ada mo tinatgada ba kay? Apay, saan ka mapan gumatang iti kawas mo nga usaramin tong graduation ti anak ta? Ha? Nahala mo ti sweldo iti 15 days kay. Mabali mo pa mo ti mapan agpariban no kay amaw. Ay na, saanan lakay. Indaktulangan agpadalos iti kukuk kiniros into no Sabado. Ay ka, wala nga rin no isuti ko ng bakay. Gumatangak tulangan iti formal nga usaran ti anak ta. Siyak, oray saanan lakay. Adamot ti blouse ko nga inusar ko iti kasar ni Dayan. Dahil latan ti usarang. Mabali mo ti gumatang iti baro bakay. Ay saanan. Ayos lang dayjay, tamaminsan ko lang mo't nga inusar. Tinapatag, kat ti formal nga usaran ti anak ta. Kanti sandal na. Ay ka, wala. Maipadalos ko lang ti kukok, ay ayusan lakay, anya laki din. Nay, nakapariban ka, si Mang? Ay katuan alakay! Saan lang ariband? No di kat naka-highlights pa'y ako naman. Katibalo ti anak tangay, nakagatang ka kaday. Ha? Ay, wan gaya man niya. Sana bali, gumatang akto intun bigat lakay, mapanak iya ile. Anya? Ay unay kamot ti. Imbis nga iso kumati unang. Ngamsan mo, taday ta pa nagpariban mo matin unam. Anya? Ang mga nusan ka pa nakagatang iti sandal nga usaran na. Kasla sandal mo lang mo, di ginatang mo, nakita ka di kusina. Anya lakit din aya lakay. Gumatang akton intun bigat wa. Siguradong lang ha. Wa! Ay wow! Nagpintas mo tanday ta buhok mo si Mang? Dandan hindi ka pa'y nailasin ka po iti buhok mo. Ha? Ay, si kapit gaya minda. Relax, ako lang to. Anya laki din. Ha? Nagpintas ni buhok ko anya. Nariban ka naka-highlights pa ko naman. Un nga raw. Apay si Kangay, saan ka ama pa nagpariban? Ay saanan. Inaklag padalos iti kukuk ijayan ni Rose. Anya? Kahit masawan, kastanan na itabok mo agmarchay di stage. Katuan ti importante kat agdigusak. Ag-shampoo kan ag-creamsil kak. Anya, ay na yan minda. Di ka lang mabain nga umuli di stage akas tatilangam. Ay, nakababain mo't Ibain na kalaki ti anak mo nukwa. Anya,
Ay, saan mat? Proud lat na ti anak ko kanyak. Uray saan abaro ti kawus ko amang imartsakan ko ana. Abay, saan adito tinapan nagparibandan ni si Mang itibuok na? Ha? Saan mo manang? Apay nakapariban ayan? Katuwag, nasabat ko nga ron itay pa umayak ditoy. Nakariban ka naka-highlights pa itibuok na. Dandan ni Jack nga ron na ilasin. Ni, saan mo dito timayan na? Ah, siguro, napanidyayan ti salon ni Ising, manang. Aywan, bispre na day kat. Di na kayat dito'y takas ang agsingir. Ijay ngamin ayan ni Ising, mabalin ng utangan, di pa nagpariban na itibuk na. Ah, kastaya? Un manang. Mala, rugyamo na dalusan na iti kukuk tap numalpasan. Ay katun Ay un gayam, amangan no kayat mo mangiriban ko tibuk mo, manang. Ay na, saanan? Isunto pa'y abay bayadak. Umdasan adalusam lang ti kukuk. Kulayam iti red o stone. Tinapatag, formal ti bado na day di anak ko. Kung nakasandal iti baro mayatan. Sa bagay mo't kidi amanang. Ay bay amon day tariband-riband. Adamot kiti pagbayad ko ano bilang lang. Saan pa'y mat nga iso ti priority. Aday ta, nalpasin na nadalos ko ti kukumanang. Nakulayak pa yun itirid ako na. Ay agyaman unay Manungay ti bayadakan ka. Ay naman na, nga laki din. Bay amon, regalo kong day taking ka ita graduation ti anak mo. Ay hinda, agyaman nga ron thank you talaga. Di pagbayad mo kanyak manang, inayan mo lot na paggatang iti kasapulan di anak mo, inton Monday. Ay na, agyaman talaga kan ka. Nagasatak taada anak iti gaya makaskan ka. Anya laki din na ay manang. Basit aba nagdayta. Ala, panawan ka pa'y nga ron Tainak man iti paggatangan iti formal dress. Igatangak di anak ko. Kasta mo ti sandal nga usarin na. Ay, una manang. Napatpatangag pa iso ti anak apagformalan. Nagala sa kitaan, no nakariban tinanang, baro amin nakawis na, ngam saan mo ti anak na. Anya laki din. Hey, one mo't Ay, umayak to man manang. Umay kay tubuyaan. Kan sakon ti mang picture to kada kayo. Oh my gosh! Nagmayat mo tinday takawis mo, si Mang. Kan, wow! Nakapariban ka pa eh. Kan, naka-highlights ka pa eh. Ay, wala. Apay, just, aya. Ha? Tapno, presentable mo't Anya? May presentable ka pag nalalaman, ha? Ha? Kita man day talangam, kundi social ka man, ngam di anak mo, daan tibado na piman, daan pa ti sandal na, ken kapunggos ka lang, itibok na. Anya? Ay na, saan mo't anakis ti agpapintas, tapno presentable ako na. Ngam no kwa, raman mo kumamot, di anak mo, nakapariban ka, ngam di dress na, di anak mo, makikita pa yung adabot tao, iyalikodan na, nyalaki din. Anya? Presentable ka nga ina, ngam di anak mo, mababaing ka po iti suot na. Kita man, amin nakakadwa na nga graduar, kit nagmamayat ti kawusda, nagpipintas. Isun sa lang tinidumduma, di ka lang naasyan iti anak mo man. Sino dayjay bakla? Ay, bakla nga wan itsura na. Anya, apay akastamot yung tisasawang. Adaw tinakangag itimbaga na ita ijay kaaduan kita tao. Anya? Ammo, iso anak ko na dayjay, kapulang ititimangken nga apal na kanya. Bakit? Pakibiyangan na amin ang makita na. Manakibiyang ti awanan bain. Ay na, si Mang, no amirisam na imbag timbaga na king ka, pudno. Anya? Pudno mga ming. Di ka lagbay na kundi presentable ka nga umuli di stage. Agasam man, nakariban ka, kaskada naka-highlights ka, nakasandal ka pa itinapintas, ngam di anak ta, daan, ti impausar mo king guana. Anya? Nagalas nga ugali ti inaday ta bakit?
Kita man, kit mababain ti anak ta, gaputa ison sa lang, tinaidumdum at ikawas na kadakwada ang naggraduar. Kwa? Kita ni Minda, saan anak kariban, kan saan abaro ti kawas na, ngam formal ti kawas ti anak na. Nagpintas agitain, bakit? Huwag nagpay saw. Apay daya babae. Nakariban, kan baro amin nakawas na. Ngam yanak na. Kasla pimpiman. Botaw pa yada nakawas na, di kalman. Wan nga rod tata. Ay, sapay binagaan ni Rose idi kalman. Ay kat sigurado ang nasakit manan at tinakam na kan ni Rose. Ay, wan dayjay pa'y matikunayaw. Ngam podno mo timbaga ni Rose kaday. Di lamabay na presentable ka no nga umuli jay stage. Ngam di anak na. Mababain nga po iti kawas na. Wan nga rod tata. Ay, tabagbagak to man no may ditaw. Ay, di yor aramidin day tatata. Sigurado agumura ka na kayaw. Ay, awan pa ikaw. Uray guraan na. Tinapatag ka mabagbagak. Sana nasayata kitaan ti kasjay. Kundi porma tinaganak. Ngam saan na mo takitaan ti kawas ti anak na. Ang lalaki din ngay. Hay, nasaya ata nagranata si Kaminda. Nay, apay nga kasla makaung ungot kamot kanyak. Ay, sana kasla. Makitkitam lang arudan, kasla ko ng pailang. Aniya, pakibagamtuman kini Rose agayim mo. Nagsakit tinakam ko kunkwana. Gapoy tinaramin na kanyak iti kaduan ti tattao. Ha? Kunamlan asino? Manakibiyang launay? Ay na, nung nga taamirism kitian na imbag da nga imbaganakan ka. Saan akas tangag saksakit tinakam mo? Anya? Pudno mo ti imbaganakan ka saan aya? Ha? Nukas jay nga men, unaan ti anak, sakbay akong di papintas. Kasla si kamot ng tinaggraduar iti kasjay alangam. Agasam man, nakapariban ka, nakamanicure ka, baro ti kawas mo. Ngam di anak mo, ay pulos, daan amin nga impausar mo kan kuana. Anya? Saan apa nakibiyang dayjay si Mang? Ibagbaga na laang ti pudno. Isuna laang ata saan na ilugar. Dayjay laang ti kamalina. Saan nga agsaksakit tinakam mo? Amirisam kit di anaimbag. Ay, agsaksakit tinakam na kini Rose. Idinto tapod no mo tinaibaga na kan kuana. Unay, hindi dyan babae. Di naka-amirisan na naimbag. Ada palaganas na agsakit tinakam na may. Isupay San mo't adakas nagpapintas? Tama minsan lang, iti makatawa na ako na. Ngamnukas jay. Ipada na kumama, ay anak na. Sana nakapimpintas, tananang saan dyan na. Ay unay ngay. Day tanga raw, ti saan maawatan ni si Mang. Iso akas taunay ti sakit tinakam na kini Rose. Nakuna na, amanakibiyang kanuunay. Amo pa'y da dyan si Mang. Kasasangag pampanuno jo. Ay katsakon ati imay dito balayaw si Mang. Ha? Nadamag ko ngamin, akas taunay kano asakit tinakam mo kanya. Puno ka day. Anya? Nasakit kano tinakam mo. Gapoy tinay-bagaking kay di na minsan iji pagadalan. Ay kitsuri adi, no napasakitan ka ijay. Ngam puno mo't sanaya. Anya? Apo, ta proud na proud ka nga imuli jay stage. Gapo ta presentable ka ako na. Ngam jay anak mo mo't kat saan. Amom si Mang, sana dakis nagpapintas. Nang runa kat graduation kat nga ti anak mo. Ngam tinakis na, inununam mo ti bagim. Ngam di anak mo. Anya? Masyanak pa iti anak mo ako na. Gapo ta mababain, ngay sulaang tinaidumdum at ikawis na. Ngam si ka, presentable akong kunam. Anya laki di. Imbis nga agsakit tinakam mo kanya, amirisam ki dyan na imbang. Taman pa yan ako ulimag ka. Bakit? Ha? Sapay lang ko ma. Yung laki din. Ulimag mo. Ito pa nagamiris mo patay.
may niising itay, awang ka, agsingsingir, agbayad ka kano iti utang mo, king kuana. Ti panang riban na iti buhok mo. Ada kano pa'y balansim king kuana. Ha? Unay kit ayang aminin day tanga ugalim. Naimbag pa iti panagpariban mo, tamayo tangam. Ngam ti usaran ti anak ta, anusan na dagiti daan. Kit addamit ti gatang mo kuma. Ngam saan mo taday tabagim ti nununam. Ala, huston lakay. Naamiris kon dagiti bidot ko. Nasayaat nga ron no kasta ba kay? Nasayaat, tagsimpamot tin, day takilaw, apanunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.